Opštinska uprava Verbas i Agencija za međunarodni rozvoj i sotrudnjstvo Republiki Turskej, TIKA, potpisali protokol o donaciji za výbudov bavilišća za deci s okrevnima potrebami u parku pri autobusnej stanici u Verbaše. Sama investicija za objekat, odnosno igralište za decu sa posebnim... Sama investicija bavilišća za deci s okrevnima potrebami vynoší 8 milióny 242 tisíc dinari i finansuje se z dvoch fazoch. Perša faza vrednosti 4 milióny 500 tisíc dinari podrazumijuje výbudov pristupnej dražky, podlohu za bavilišće i led rozšvicenje, co bude novost na bavilišćoch na teritoriji opštiny Verbas. Po peršej prehodeše na drugu fazu, nabavljanje i postavljanje mobilijaroh, a to košta 3 milióny 600 tisíc dinari. I ova vrednost ovih radova je oko 3 miliona i 600 hiljada dinara. Po zakončenju robotog opština Verbas bude investovac roboti za dodatne oplemenjovanje toho parku z ukrasnim željenidlom i bude posadzena željena ohrada dookola. Zamenjik predsjedatelja Skupštine opštini Verbas Nenad Velicki nahlaša, že tota donacija rezultat uspišnoho djelovnoho i kulturnoho sotrudnjstva, kotre opština Verbas vytvorela u ostatnjim roku z ambasadu Turskej. Predstavitelji ambasadi Turske ukazali porihtanost pomognut u prenahodzenju potencijalnih investitorov za ukladanje do poživove i tekstilne industriji.